اول زانن کمخابات جنولوژی yani me bereci xabat davu meşandı. Taybet ser boyuta men nikaş davu meşandı. İroji ser gündevari şoraşa gündevari em komxabata ekibden meşandı. Daha doğrusu em nikaş ekibden meşandı. Yani çi em mesela vak em bizim vak xabat kar vak jin vak kavm راست ام همون چیزی نقاش تکن یعنی علی سیاسی علی پلیتیک ام نقاش تکن هدف همه پرگاله که آوا کرنه هدف همه پارادیگما که آوا کرنه لی هندشتا ام مثلا که قاورام دگرنده یعنی ام مثلا سر باز داده و قومتا جنولوژی من نقاش کرد هانی مگوت پیوسته هندش گره بنگه واره داگرتن هانی کار و خبات این کته کردن تنه علی سیاسی علی پرگالی هم بگرنده سنتشتی بالا دمینش بریجی خبر tam asla em dixwazim bidin meşandin nayo aste tam nay meşandin berici me piyistim xabatekî sadik nîqaşekî sadik ev jî yani bu kinasî em dikarin bêjin yani vegerandina çanda dayîk ji bo me ya herî girîng ya herî em bêjin pêwîst vegerandina çanda dayîk e yani wek jin wek nasnama jin pêwîst e em çanda jin dayîk çiye jber şiş desteme hatiye girtin mesela bizim Bavariya jin çima deste jin hatiye girtin heza jin çima deste jin hatiye girtin çima jin be Bavari maya be hez maya be hezru fikir maya armanş çi bu pergal çava selya kada ava kirin pergal çava be hez bu çava hata iro hat jina ko embej da asla xudabendi da bu iro hatiye ketiye asla her kata beni da armanş çi bu hedef çi bu pergalin ku embejin zihniyeta bavuksaları armanca çi bu ku embejin avqaz embejin tundi bi dijwari jine da jine tunekir nikaş medvi çerçevede evi berdavam bike disa peşeroje da bu ku zihniyeta embejin jindayik ya çanda jine dinava paradigmada vara avakirin şoraşa embejin ya bajar gund azadiya jenera vara avakirin peyste rev rebazı vi çava be eme rev rebazı çava bedin şukulandın hem ali fikri da hem ali çaleki da eme çava bedin pekanin eme çava rebebin eme dvi çerçevede eme nikaşı bedin berdevam kirin eme